Tanawon ang amo ang lugar. Ang problema diri kay way signal. Kinahanglan pang mutanga sa buntot. Kung manawag mag-FB ug YouTube. Kalisod rabas agianan. Mga ligid usahay sa dalan. Ug para lang maka-communicate tungas bisag ngit-ngit. Akong amigo nga bag-o pang abot. Nagtulo pa intawon ang singot. Gibundakan sa kusog nga ulan. Nangabasa na masuk sa kakugnan. Ang ingon sa akong kauban nga manulhog. Ug mo uli na lang apan ang ulan. Kalit nga nawala Facebook bisag basa. Pagkalubat ning hinay migdulhog. Kay ang dalan grabe gyud kadangog. Nagtulo ang among sinina. Hasta ang brief na apil o kabasa. Nagsikip nalagkataw anay. Sa katugnaw ni kuyos na ang lagay. Pero bisan pa sana agian. Wala gyud natagan. Akong amigo nga bag-o pang abot. Nagtulo pa intawon ang singot. Gibundakan sa kusog nga ulan. Nangabasa na masuk sa kakugnan. Ang ingon sa akong kauban nga manulhog. Ug mo uli na lang apan ang ulan. Kalit nga nawala Facebook bisag basa. Kalisod karon kung way signal. Kay ang klase online na ug modular. Dungagan pas relasyon nga LDR. Hala pa signal.